Meghalaya pen West Karbi Anglong ang bong pardun ron pen adu e hoilam ki ke dovera dimalong hin ang bong monsam kapathirjia phanpura sabuda BOP irrigation IB along West Karbi Anglong pen Meghalaya Ribhoi district DC pen SP ang bong monsam aparman kachingwai padupon Meghalaya state pen West Karbi Anglong along le adu e hoilong monsam kapadupon chia phan phongko anlo kachingwai po Kidam tang pai ni pai trokar ni Hamren Deputy Commissioner sa Hemalong State Hinyang bong monsam kapadu poncha phanpura DCSP chingrum si chingwai ponlo Laswar ni thoramat Guwahati rong supialong Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma lapen Meghalaya Chief Minister Conrad Sangmang bong monsam lapen ahoy kapathir poncha pharman kachingwai padu ponlo Bonta longle ahoy lam ki kedo bangke kai ke sonsi Meghalaya hin pensi nang ching chuwai pitsi ke onglo Lasonsi kiram tang pai ni phain ko rap tila pen ko rap horni pardun ron pen West Karbi Anglong arlo nang lutsi hin arat la pen rai ko masai khia tungang bong nang tenang ne tinia sonsi to koklo Bangso butak ke bang journey monsam kapathir ponjia phanpura pini puthot West Karbi Anglong la pen Ribhoi district DC pen SP angbong kachingbai paduko Bangso putak West Karbi Anglong Deputy Commissioner Utpala Saikia pen Ribhoi district DC RM Purba kaningje ponatengke Kiram tanga porhut alam ki ke do putak tingki chingwai ponsi monsam kapathir ponjia phan hin ke ton ke langa tumsi chibor I pon thu po pusi ninje pon Up there, keep their vigil. We have requested DC Ribhoi to see that no people come from that side to here. Yesterday what occurred over here, so that doesn't happen. So we discussed on that, and we will also maintain our side peace. So we have requested our superintendent of police to ensure that people do not become agitated, and we discussed about law and order situation. Kadai naman ta ka jingja ka manin kasni actually kala sedang gani ka jing yakin administration hakaba we local nang isha so ndai ya ka to issue kala long kala don ka jing solve mo kala don jing sub ministry ndai minen pedel jaba ki one visit ki business ne ndai ka we nga kwa ban ong bak kumba pi atip hi ba menta ki ni sarkar bora artli ka sambat ka Meghalaya ki dan hap deng ka jing yakren ban pen be upot usan te hakabaya de kata ni kerpat ki real ba yano ru ki sengkem de ban perbuk dan ban kumta ke ban wan shikini ki jaka di border area Bangso ahut KACM Pradip rong pikanin je pon thua tengke West Karbi Anglong la pen Meghalaya ang bong kacharbo laki non hela lama matsi kalilo Bonta Karbi Anglong Autonomous Council hin pen akimang laki Block 1 la pen Block 2 along le bangke chujeng bat jirta tanga phan thekhe Lasi state hinia sarkar atuma hin pen sedame ladagara phana bangke insam chin pen padulong nang chipusi em Pradip rong pi ninje pon Rai su mone hok lo lage mountain kali kita ini tum ka chim ka chindi nei ba gala ke tum ha 1951 itu kiba emergency badi tu la sohor ke ning kala so kan ti ge do kitang pula asi kita antani anta mene to council kachari ne to kon CM mamata la so itu stand tiblo je itu ge ek entita block 1 to no block 2 to no long day tipe si so te katar ne to kita tang di si council ko chief sa kon itu maju ke tong kan sila ala mu te thamno immediate da propose to the alam to ingelo so teng na si no banke ko jam ri si do ta ko so di ni je kan da ri si banke je ba long leta ni tu ne pa ni tu long leta pipi ko banke alam ni je kan da Halapu KSA hin pen sedame alam ki ke do dimalong humri damsi ahoy long ke dwara tuma phan anin pathirika Bangso hut KSA Maipu Samson Teron pen kaninje ponatengke ahoy along sarkar tum kaching kipa meka vidyat penajok ahoy along monsam ka vidyat jangring si thekpon long lopusi inje pon Karbi Charlie song ke laut pini der leli tung ke claim no mo kali like since from the beginning ni tung ke haprang pada Karbi Anglong la so how war a boundary bang ke haprang pada tung boundary seal nei poke batai ni tung memorandum mate pin pur lo pi bom se ta me government tung bela so anu kachi den de that mate la so like bicycle attitude bang no ta do bo asi la bang ni tung asam government phan ke jase met pet so dak pe ni tung pin rem lo la pini Karbi Anglong autonomous council tung stamela so putha ka bang ke pini law and order phan loop lo ma lang tung bang ke ka du go bela political issue bang ke lang thu the la puta chokche like political
la isu penak posi political level se chingwai nang posi chief minister pen danglo Karbi Anglong Autonomous Council long ke do ake thik ding tumdal soputhak chelang dun pensi prabjin pa so border bang sil nang এটা টেম্পোরারি আউটপোস্ট দিছিলে সেই আউটপোস্টটো মেঘালয়ৰ মানুহ আহি পেলাই মেঘালয় পুলিচ আহি পেলাই কিবা হ'ল কিবা কাৰণে ইহঁতে ভঙাই পেলাই উলুগুঞ্জি লৈ গ'ল উলুগুঞ্জি লোৱাৰ পিছত যোৱাকালি আকৌ মেঘালয়ৰ পৰা 20-30টা গাড়ী লৈ আহিছে আকৌ মেঘালয়ৰ পৰা পুলিচ প্ৰশাসনো আহিছে ইহঁতে আহি পেলাই ইয়াত যি অৱস্থা হৈছে যি হাংগামা হৈছে ইয়াত হাংগামা হোৱা পিছত আজি ইয়াত প্ৰশাসন আছে কিন্তু সেইবিলাক এনেকা কিমান দিন চলিব আমাৰ টেক গিভ এণ্ড টেক পলিচি এটা কথা কৈ আছে যেতিয়া আমাৰ CM হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আমাৰ কৰ্ণাট চাংমা ইয়াতে গিভ এণ্ড টেক পলিচি কৰি পেলাই ইমান হাংগামা হৈ আছে কিয় এনেকা হৈ আছে যদি আমাৰ বৰ্ডাৰ এইটো মেঘালয় যোৱাকালি আমাৰ নিউজত ওলাইছে যে উমলা ফেৰ ৰিভিউ ডিষ্ট্ৰিক্ট বুলি ওলাইছে কি এইটো ৰিভিউ ডিষ্ট্ৰিক্ট নেকি এনেকা মেঘালয়ৰ পৰা নিউজ আমি শুনা পাইছোঁ গতিকে আমি CM তুলিৰাম ৰঙা ক'ব বিচাৰোঁ যে আমাৰ বৰ্ডাৰটো অতি সোনকালে সুৰক্ষিত কৰি দিয়ক নহ'লে আমাৰ মানুহ যোৱাকালি আমাৰ গোৰ্খা মানুহ লগাত আমাৰ কাৰ্বি মানুহ হৈ পেলাই আমাৰ মাটি মেঘালয় মানুহটো আমি ৰখিছোঁ ৰখাৰ পিছতে আমাৰ প্ৰশাসন আহিছে কিন্তু এনেকা হ'লে আমি কিমান দিন ৰখিব পাৰিম Ulukunchi pen Himari Rongpar, Karbi Anglong Live.